Kianyu Nabi di kota Makkah, tahun gajah banyaklah berkah. Sanayan subuh fajar manyensian, alam batarui tarang man bandian. Gua Hira lah menjadi saksi turunnya wahyu Al-Quran suci, membawa terang ke dunia sado, membuang jahe budi nan hino. Siti Aminah itu bunda kandungan Abdullah ayah nan lah baparang. Sajak ketek jadi yatim piatu, gadang menjadi bau berindu. Kok tidur Nabi di dalam dado, duninan terasa kalam sado. Tinggallah pasan kami lantunkan Al-Quran hadis panunjuk jalan. Siti Aminah itu bunda kandungan Abdullah ayah nan lah baparang. Sajak ketek jadi yatim piatu, gadang menjadi bau berindu. Siti Aminah itu bunda kandungan Abdullah ayah nan lah baparang. Sajak ketek jadi yatim piatu, gadang menjadi bau berindu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad.